Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli kanallarimiz a'zolari. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning zo'r ajoyib messasida joylashgan ekan. Yurt turgansin 3 qavatli, birinchi qavati podval ham garaj, 2 qavati yashash joyi hurmatli vatandoshlar. Ajoyib xonadonlar yurt turgansin eldilaridan katta maydoni bor, parkovka mestalari, yine zilonli zonalari bor yurt turgansin. Arkayın bir 3-4 mashina sig'adi eldan o'zini. Garajına 2-3 maşin arkayın sağdaki hürmetli vatandaşlar. Şuradan 18 marşrutdan ötüp turibdi. Bu yerda bilasizlar, magazin, bog'cha, maktab, suv, svet, gazdan umuman muammosi yo'q. Shaharning zo'r messasida chiqasizlar, bir 10 metr 20 metr yurib 18 minut kelsangizlar bo'ladi mashina bo'lmagan taqdirda. Yerlarni chiroyli qilib, yashil maydoncha qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Shu ikkinchi joyimiz sotuvga chiqdizlar. Xabarlarni chiqardik, ular sotildi. Xalasangiz bunda kichkina variant ham bor. Desangiz üstünde gelişip berlerdi. Hürmetli vatandaşlar, narxını oxirida aytib o'tamiz. Bu kichkina qilisi, bu katta qilisi. Polni podключ o'tiribdi. Fasadlar ham travitillar qilingan. Oppoq qilib, ham garaj ham bor. Ellarni chiroyli qilib, tep-tegiz qilib sesham qilganlar. Lesinsamız ham yana quyma, chiroyli qilib quyib qo'ydilar. Balasinalar o'rnatilgan, balasinalarni bo'yab, chiroyli qilib, biroz oppoq sveta bo'yab. Mestasi zo'r. Tarafımızda 31. maktab hurmatli obunachilar, Gullan yo'lidan kelish. Nega kelsangiz 18 marshrut turibdi. Bu yerda yana Sputnik supermarketi hurmatli vatandoshlar. Bu yo'ldan chiqsangiz to'g'ri Danya to'yxona chiqadigan yo'limiz. Zo'r mestda joylashgan ekan. Bizda hovlimizni ichki qismlari bilan tanishib o'tamiz. Xalasangiz kelib buni, xalasangiz yanimda ham olishlaringiz ham mumkin. Hurmatli vatandoshlar, bu kichkina varianti. Narx ham ajoyib narxda. Telefon qazansam, ham narxini aytaman. Podключ beriladi bu xonadonimizdan. Bu podключ bo'lib turibdi, tayyor bo'lib. Kelasizlar, girib yashashadi. Atladan ishi, bu yerda ishi listensamiz bo'yab beriladi. Ichanda listensamiz plyuntuslari boshi uriladi. Kan hamma yeri bitib turibdi. Bu yerda men kichkina bo'lsam bir maydonchasi bor. Bu yerda xalasangiz bir videoda qo'yish uchun bu yerni beklab qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu yerda ham chiroyli qilib archalarni daraxtni ekib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda yomg'ir yog'ganda suv ketadigan mestalar ham bor. Garajimiz yine. Garajimiz ham arkayın 3 mashina sig'adi ekan. Bemalol. Eldinda-ku 5-6 mashina arkayın turadi. Sizlar bu yerda birini qo'ysangizlar, bu yoqda yana ikkisi, oriyanda yana ikkisi. 5 mashina arkayın sig'adi. Yana yashil maydonchalar ham bor. Oyoq tiylar yana steshga bo'lgan. Narx ham zo'r. Podключ, attachento bilan remont qilgan ekanlar. Xonadonimizni kimdir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. Ekranda mulkiyasining nomerini qo'yamiz. Bizning kanaldan kelganlaringizdan ochsangizlar kelishdi beriladi. Hurmatli vatandoshlar. Bu yerimiz yine garaj kısmımız polli shpakulyovkadan chiqib turibdi. Birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham plita bilan bosilgan. Bu yerda yine kanalizatsiya montajlari, to'rvalari o'tgan, polli ikkinchi, uchinchi etajlardan tushib kelganishi to'g'ri kanalizatsiyaga yetadi. Eldinda kanalizatsiya ham chiqqan. Suv nasoz ham qo'yganlar. Hurmatli vatandoshlar. Yine bir tekrarlaymiz. Ekranda mülkiyesinin nomerini koyamız. Priyamı özlerine çıkıp gaplashib olaverasizlar. Bizlarning kanaldan kelganlaringizda обязательно açılan şartligi. Shuni iltimos qilib qolamiz sizlardan, hurmatli vatandoshlar. Bir yine iltimosimiz shu. Birimiz yana dolanni teyi, bu tarafimiz xonadonni teyi bo'ladi. Arkayın biroz vajang sig'adi. Hurmatli vatandoshlar, xalasangiz bu yerni xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xalasangiz bir havaskorlar bo'lsa, bir kichkina bilyard ustlar qo'yib, bilyard o'ynayman deganlar uchun uyda ishdan kelgandan keyin xalasangiz tennis stollarni qo'yib, chiroyli qilib, taxlab tuzib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Hurmatli kanallarimiz a'zolari. Ajoyib xonadon, tayyor, girib yashayman deganlar uchun tayyor xonadon kerak bo'lgan vatandoshlarimiz yine ajoyib variant. Bismillah deb endi ichki qismi bilan tanishib o'tamiz, garaji bilan tanishib o'tdik, podvali bilan. Bu yerda gaz, svet, suvlardan muammo yo'q. Girgandan bu yerda oyoq tiyalarimiz kafe, prixожий zonasida. Prixожий zonasi bilan hisoblasangiz, sizlar bir 10 metr bor, bu yana 8 metrlar. Ya'ni 3,5 metrdan tushgan. Yurtugans Evrostilda remont qilganlar, attachento qilib, ramkalar qilib. Bular ham po'kak emas, hurmatli vatandoshlar. Halibastirdan po'kak emas. Shu ham e'tibor qilinglar, bu ham arzon emas. İşten girgenden chat tarafımıza rakovinalar qo'yilgan, zerkalolar o'rnatilgan, bir de sinistlarimiz zo'rindan qo'yganlar. Короче, qisqasi joyimiz tayyor. To'g'ri girib yashashga kelib do'shashtirib. O'ng tarafimizda bu yerda pirxoshga yasasangiz bo'ladigan messalar ham bor. Karnizlar qistirilgan.
Biyallar ayak tiyatı laminat pol, köprü pol geçerinde yok. Hürmetli vatandaşlar, registrde kızardı yine. Registrden yaxşısından koyğanlar, gördüğünüz korğalarından köp koyğanlar bir 20'den aba bir de dalanımız yaxşı kızışı üçün kışını günü. Bir de ise yine elektrikli avtomatları. Acayip etib, sifətli simlərdən ötürgəllər. Lüstralar asılğan, qalagillərəm qoyulğan. Gördüğünüz yarıqlıq yaxşı buluş ilə led çıraqlarım taşak qoydular yan başında. Acayip qılıb, akkurat qılıb remont qılğanlar. Ustalarım işlərini umman gəpsiz buluşu mümkün emas. Alqan adam rəhmət aytib, yaşıdan cayəgən. Tezorduradan zonası ilə özgə çəkilib, zötkəllər, rozetka cayları var. Taşap getgəllər, kül çatırlarım yaxşısından qoyğanlar. Lestisamız ikinci çıkadan çıraylı appaq sivetlərə boyaq qoydular. Yağaçdan zötülgən, lestisamız teyindən meylə cüdə qoyuşu üçün bir kişkinə qıldıb keçəsi var. Akkurat qılıb zötkəllər. Həm bir ataçento qılğanlar. Bir yandan görsətib baranımız, bu çəp tərəfimiz bir yerimiz zal qismi buladı. İşlərlə etibar qalamız, işlərə müstahkəm işlərə ilə həzlə, tozadan işlədəməz, tənəpənə bir sınıb ya tozadan işləməz, qımmat baha işlərdən qoyulğan aynalı, sifətli xillarından ilə. Aynasının özü pərampıl duradı bir adilli summada. Şunun özü bir 1 milyona yakın, hürmetli vətəndaşlar. Karanlar işlərəm bağ. Zal qismini görsətib ötədən bulsaq, birimizə 3,5, uzinası 6 metr rəzmiyyədə panoramik kətdə aynalar ilə xanadanımızdan çıxqandan doğrunuza magazinan var. Xalasanız xosta var, xalasanız bir supermarketi, produkt qılaman desəniz, xaracət qılaman desənizlərəm. Doğru xaracət qılıb önünüzə girib qoysanızlar boladı. Həm bir əvzəllik tərəflərəm 18 marşrutam öz 4 işi yolda ilə. Çıxasda 10 metr, 20 metr yürüyəndən 18 marşrutam insəyinsə doğru Dehqan bazara alıb taşıdınızlar. Birimiz ilə fondayken zalımız Yevrasiyada çırayla qılıb, özgəçə bir fokusla bilən sivetlənəm, nijni sivetlərdən faydalanqanlar. Gördüğünüz 2 xil sivetdə doğrumuz tezorduradan zonasını zigəçə. Çəpimiz onumuzda başqaça bir yarkilər sivetlərdən faydalanqanlar. Altın sivet ramkələrəm taşalğan, lüstralı asılğan, qalagellərəm qoyulğan. Cayımızda umman kəmiz cayı yox, buluşan mümkün eməz. Hürmetli vətəndaşlar, narxam zor, sifətindən muas. Ayaktiler yine laminatlarım yayıldı. 6 metr uzunluqda düşkən, ondan çəptəm ilə registrləri onatılgan, panoramik aynalar, lüstralar asılgan, su, sivet, gazla gət durdu yine. Bana taygalanan pökəkdən əməz alibastır hilisindən işlətkəllər. Lisinsamız teynəm gözətib ötədən bulsaq yine. Birən biraz vəş sağdakən, hürmetli vətəndaşlar yine lisinsamız teyləri birən poinli biraz nərsə sığdırsanız olacaq. Bu tərəfimizdə sanuzel, aşxana, spalni cayı, spalnilərəm kətdə düşkən. Birinci bir də sanuzelini gözətib ötəmiz. İşlərəm əlimin ramlarını yaxşısından qoyğallar. Divalla ataçento, sanuzelimiz polni kafirdən çıxqan ayaktiləri divalla, patologda isə ağ, mat və natij oylardan onatqallar. Bir də isə dimağlı cayları bağ. Unitazlar yaxşısından qoyulğan, quymaq hiləsindən gördüyünüz üçün bakam qoşulub getkən. Unitazın özünə kətdə vannalar, simisitrlərin zoruna qoyğanlar yaxşısından 4 funksiyalı hürmetli vətəndaşlar. Əsasən liqrupkəsi bir də 4 funksiyası var. Xalasanız bundan, xalasanız birdən, xalasanız yukarıdan, bu moza teydənəm gələr su. 4 funksiyalı simisitr. Qımmat baxa nərsə bulanın bilsəniz Çox vətəndaşlarımız bilsələ gələk. Bir də Aristona bayla Royal firmaniki kirmaşı üçün toşkilərəm taşab getilgən. Heç bir nərsə yaddan çıxmağam. Həm əsasi vəclədən eşki, hürmetli kanallarımız əzaları, eşki köp açılıb bəklənədən nərsə toz milan xilası, qımmat xiləsindən qoyğallar. Aşxana qismimiz 3,5-a 4 rəzmiyyədə düşkən, laminatlar yayılğan, fartıqlar qılınğan, appaq kafellərdən qılğallar. Moyka üçün su toşkiyalara bax, kanalizasiya toşkiyalarım taşab getkəllər. Qaz toşkiyalara, qaz pliti üçün gəp durdu. Zamanlı duh konteynersinini ataq bilən Zifler firmaniki salvizatörlərim bax, həm məcib qoyulğan. Bir də səni dimaqlı caylara taşab getkəllər. Akkurat qılıb, yenə qorp qılıb bəkləyərlər. Hürmetli vətəndaşlar, vitişə üçün rozetka caylarım taşalğan. Aynaları plastik ramlarından, patagonikləri bax, bir də radiatorlarım bax. Hürmetli kanallarımız əzaları, yəni bir nəsəni istətib ötəmiz. Ekranda mülkiyyətin nomerini qoyamız 97-364-29-29. Bemalal telefon qalasında bizənin kanaldan gələyiniz açsanızda gəlişdirib bələ. Dokumentindən muamması yox, doğru afarmaya qılıb bəllədən. Xanamız gördüğünüz çırayla qılıb adnatonli fon qılğanlar bu rənglərini
Bu divorimizni o'zgacha qilib, ramkali qilib, yana Eurostilda remont qilib qo'ydilar. Chiroyli, naqshli gullarni berib, akkuratni qilib chiqarganlar. Svet ham nijniy svet ekan. Odam bir yoqimli. Bemalol spalningiz ham, shkaf ham, termolar ham hammasi chesterlaringiz ham polni sig'adi bu xonamizga. 3,5 ma 470 bor. Salkam 5 metr razmerda tushgan. Her bir oynamızda eldinden patagonliklar qo'yilgan. Radiatorlari bor. Tepli pol yo'q azizlar. Ko'p odamlar tepli pol so'raydi. Tepli pol birava yoqadi, birava yoqmaydi. Lekin menimcha tepli pol emas, registrda qizgani yaxshi deb o'ylayman, hurmatli vatandoshlar. Bismillah deb yana ikkinchi etajdan ham chiqamiz. Lisensiya ham chiroyli qilib qo'ydilar. Bir yana plyuslarni o'rnatib beradilar. Shu chetlarini. Bellarım attachento qilingan, ramkali qilib, chiroyli qilib remont qilganlar. Ustalanma ishlarini umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Umuman bir cho'kka chiqarganlar. Gap topqida emas umuman. Bu yerimiz yana bir xonasi, zal qilsangizlar bo'ladi. Xonalar hammasi katta tushgan. Kichkina xonasini o'zi yo'q. Eni 3,5 metrdan emas, bu 6 metr razmer. 6 metrdan ham ziyodroq bo'lmasa, bir 620 lab bor. Panoramli aynalar qo'yilgan. Bedayning radiatorlari bor. İşlerini yaxshisidan qo'yganlar. Bu tarafimiz ham katta zal joy. Bu yerimiz 7 metr razmerda, 3,5 ma 7. Diyorlar. Bu yerlar aboy qilingan ekan. Ikkinchi etajimiz xonalari attachento aboylaridan foydalanganlar. Balkon qismi ham bor. Yozda bir chiqib dam olib o'tirish uchun. Balasinalar o'rnatilgan, oppoq svetlara bo'yalgan. Arkayın bir üstler bilen 2 kürsü sig'adi ekan. Patologlarımız gipsokardondan chiroyli variantda figura qilganlar. Televizor uchun vaziyatga joylari bor. Pastda 2 xona, yuqorida 4 xonasi bor. Общий 6 xonali xonadon. Bir dalani plyusini bu bilan 7. 2 sanuzelga ega. Bu yerimiz ham hurmatli vatandoshlar, zal joyi. Почти hammasi zal bo'libdi. Spalni kam, hurmatli vatandoshlar. Mana spalni qilaverasizda katta spalni bo'ladi ekan. Chiroyli qilib ishlab berganlar. Bir mehr bilan ishlaydilar. Qo'l mehnatlari, hurmatli obunachilar, ramkali qilib, kendingizlar qistirgan gipsokardondan akkuratniy variantda figuralar qilingan. Razmer 3,5 ma 630 lar bor bu xonamiz. Katta. Aynalar plastiklardan patagonliklar bor, radiatorlar qo'yilgan. Divorlar bu taraflarimizga pepelni svet fonlardan qilganlar. Yan tarafında bog'cha, maktablar ham bor xonadonimizda. Yerimiz eng kichkina xonasi 3,5 ma 4 razmerda tushgan. Eng kichkina xonasi ishi bo'ladi bizda. Oshxonasining razmeri bilan shu xonamizning razmeri bir xil. Bir ham attachento aboylardan foydalanib qo'ydilar. Patologlarimiz ko'rib turgan chiroyli figuralar, akkuratniy variantdagi radiatorlar, patagonliklari boynananda, aynalar plastiklardan, yangi eshiklar ham zo'rindan qo'yganlar. Sifatini ham yana 2 sanuzelini ega. Sanuzelimiz ham tayyor, kafildan chiqqan. Bir ham shu semitildan o'rnatilgan 4 funksiyali rakoinalari bor, unitazlar ham qo'yilgan. Patolog esa natija galagillar qo'yilgan, demak joylari bor. Ishlari alyumin ramlarimi. Hurmatli kanallarimiz a'zolari va qadrli vatandoshlar, xonadonimizning bir mesasini eslatib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda 31-maktabning yoni yana bir Sputnik desa ekan bo'ladi. Sputnikning yanginasi, lekin Sputnikga girmaydi azizlar. Bu tarafimizda 31-maktab bor. Hurmatli vatandoshlar, ko'rinib turibdi. Sarizdaniya shu 31-maktab. Eldan 18 marshrut o'tib turibdi. Magazinlar bor, transport 18 marshrut. Hem maktab ham bor yana atrofida, bog'chasi ham bor, hamma udobsolar bor. Xonadonimiz ham podkulish, tayyor, to'g'ri girib yashaydigan. Narxi $73,000. Ekranda mulkiyasini nomerini qo'yamiz. 97lik 364 29 nomerlardan telefon qilasizlar. Pryamoy mulkiyasini o'zina chiqib, gelib, gaplashib, savdolashib olaverasizlar. Ustida kelishadigan yeri bor. Dokument ham tayyor, dokumentdan ham muammosi yo'q. Qurilish ham zo'r sifatida solingan. 3 qavat, yashash qavati, 2 qavati yashash sharoit qilingan. Birinchi etaji esa pastki etaji, podval ham garaj qilganlar. Hurmatli
Vatandaşlar, eğer kanallarımıza abone olmalı olsa abone olup like basıp kollab quvvatlab tursanızlar, sizlere koldan gələcə arzan, acayip neçə cayla gerek buluşunu kommentarlarda fikirlərinizi qaldırsanızlar, sizlərin etibarlarınıza şunun caylarını havala qılıb bara verəmiz. Həmmə sağ olun, salamat. Dilimiz keyingi roliklərdə görüşüncə qalırıq.